did a fear amankwa tamaklo. Now what you mon komaya midday. Me did ye so on yode. Bra yes di pre-eclampsia. Emfasedama endpoints from your party clinic and in your juma. Ya real quadia, young cohoa butre say. My phone so abutre. And nothing was scanning no memano prostate no ya bear man dear. Or yamo free. Or lab no betria. A man who enya yemu. Nti Mr. Bar na infections how. Ana opeso hwe said wa wudi no motie ya re bia animu a bre no check him out free and aim point and kasa 0244867068 o friend sesi a obejo so omuye adwuma dwada de kosi memenda no pa no nsia de kosi anwumre no nso nti ukọ ho a omo wo ho ombehwe kama eni menu aba beti uso ansa na wo twi ye di nkommo ene ye hwe complication ya bobo sui hunu bi no wayi wani o e no ma mani ne kum akom na de me kintie ho nsem oba mu akwa aba that's it na wo twi mu ne de nkomo bebre ti de yekeka nyina se me opemfo na mampamua eni su chi me mitie me ya manya e ho nsonsanso ne te say you can't pray eclampsia bia no ma ye emotional because nyame agi ye free na ade ba ko e wo so baby ehu ne say enye enije say oba ekwa awo so na okopeba na ewiye no wahre ne nkwa enti me start ye free hono enye se me bonhu but ya ade eda ho enti say wo pray eclampsia na eto na ya intervene intema ubetumi ahre nkwa ena impo se wan hre nkwa Obana obewo no obetumi aye low birth weight ondru ni fine so enti obe low like ni mu be ye ha onru ne bosome no so enti ni mu be ye ha asne sane ye wo akra ni mostly na ya no mo ye premature okay ena obetumi kra nya placenta abruption na make no placenta need to be wife free awode na no e ma wo pon akra no abrekra enye ndru hono no e na akra ni so to me e na wo maame no say ye pre-eclampsia na ye intervene a e na de ko eclampsia e no na seizures no e set in e na wa say obi twa so wo nim de adwene na e koso okay nti e very very dangerous e was say yehwe ewuo no ene wo wan hwe ya obewu ba ne so betumi ewu nti pre-eclampsia ne dey serious impo se wunya pre-eclampsia na wo anase ye yi akra ne mawa after 6 weeks obi pini betumi after delivery no obi pini betumi awosho nti ye bebo mo kokose empo ye yi akra ne kra sa check you obi pino hu say ekosrai entemara no wa back to facility no ne asasho but obi oho a oyi na ni say o ye yi baby na wie mame na say ka no say ye yi baby na afi bi pine ko benye ni pani na na eko after 6 weeks post delivery ubo se na bi pino eda so wo so nti me pacho ye nya hwe ye se ne be ya ema awo so kowo no ebeba form ebi mu kra bleed profusely na say yini placenta no ewa say pre-eclampsia no ema platelets na affect you platelets yes say bibi etwa na airbotoa ana mojatoa eba no affect no nti afi intumi nya adwuma nti afi bibi twawa nti moja bi ba ebeba sa nti pre-eclampsia ne de mesre yenuanom ye maamenom ye kununnom oba nyinsan ya afa na semhia enti sa wan hwe ye una be hwe baby no ebi kro ni baby ne so beko nyame mma sa de we ntu ye nuama entu ye maame ye namfofo no obi amfa na semhia na sabi obi enyinsan ya bisa no okwa antenatal obi pinete sen na akoye omo Johnson na emu te sen na ye hwe omedidie mu so ye emema no munjan ma na tete wa na onyinsan no owo sabe babako obeye fine pepepepepe na samre onyinsan de mesrew defe ne krokro ne kakra wae adwuma no boa no emo no nko anye stress affect mesrew that's it papa mama Betty Usansa principal nursing officer Warga North Municipal Directorate Health Directorate
and na watchi pre-eclampsia ohwe complication no ye ko achire kakra wanhwe a kesum bedi achire because wafam owomu ohunu ote enu ti no walking mesro mfani agro enka se obohu enye hu mbo na mumma wo se yete se be ya ye beda ye ho so because ye made e da ya wo behwe ni mu so obenyinsen unyinsen so a efe so wafa ho afa oba ti emfansi he nei na mum for 0244867068 0244867068 every bia hawa junior yem free endpoint homeopathic clinic na on sheye mididi afia amankwa tamaklo mido bia se ni team no na wotwe besim senkwa hoden wo kwa ye besehia